El Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS tasuhiri na gobyerno lokal para konstruhi access road kel usa durante el calamidad. Asegun con Engineer Alan Labayog durante el su visita na programa del Dateline Teleradyo, debe tiene onde pwede pa sa mga vivientes pa andada na mga mas libraw lugar. Por ejemplo, tiene tsunami warning, aquí pwede pa sa mga vivientes pa andada na mga mas altura lugar i mas libraw barangay ke lejos na kanto del mar. For Zamboanga City, amo makita no. Amo gani kel the other time yata For three-story height del tsunami. Akal diamon the last August 17 chini kami kal 40th commemoration of 1976. That's why one of the kaltalama kita tadali advice si among director si Dr. Solidom is the need to kaltalam kita to come up with an access road going to higher ground. Which at present na poko noy kita dese. Then secondly, el pait pali noy kita disaster plan for the entire kaltalama kita setting del Zamboanga City. Amo kahit adverti kami na debe mga barangay nga chen sila disaster plan. Now, chen kita debe asa kita kal mga access road. In case na chen tsunami, the best way for us to go is to go north. So north is for us is going Pasunangka or going to Lunsuran, going to Tumaga and Pansin para north or para kina East Coast. Puera con este taswiri también el PHIVOLCS para construir mga edifisyo que earthquake resilient. Debe según construir mga edifisyo aguante na temblor aber evita grande destrozo llegar el fuerte temblor. Todo man sa aral yato mga building, the moment you submit a plan to the city engineer's office, during the design phase pa lang dito tan design niya to kunal building, channel one type of design is to seismic design. So I mean to say, when you design a building, nandito plano pa lang, it should be earthquake resistant yale. So not necessarily earthquake proof kasi earthquake proof and earthquake resistance are two different things. Si man earthquake proof to kunele kay dito building hinagat ni sinti masing jutay temblor. It can be done through engineering intervention but the problem is it's too expensive. But that's why si poko lang man kita sino kay hindi man takaya kun man earthquake proof kunele then that's the time aki kita man adapt man resist lang ni earthquake resistant building. It will allow a certain energy, a certain movement from the building, but not totally destroy it. Pero mas este lo cosa importante, amo el preparación del cada miembro y del entero familia. Uno ya según amo para preparar mga go bag que lleno de mga importante cosas y papeles en tal caso tiene que enseguida evacuar mga residente. Importante también según amo para preparar a cada familia el evacuation plan. No hay según quien puede hablar si cuando tiene otra vez temblor. El demás